U okviru ciklusa učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi slušalci, danas ćete iz naše druge serije slušati 17. lekciju pod naslovom Odakle potiče ime Aachen, woher kommt der Name Aachen. U prošloj emisiji je Andreas svojim zapanjenim roditeljima ispričao kako je upoznao X. Naravno, ispričao je tu priču upotrebljavajući jedan oblik prošlog vremena. Najpre je ispričao za knjigu koju je čitao. Obratite pažnju na perfekat koji se gradi sa pomoćnim glagolom haben, participom 2 i prefiksom ge. Ich habe ein Buch gelesen. Andreas je čitao priču o patuljcima iz Kelna koji su noću pomagali ljudima na poslu. Obratite pažnju na perfekat, posebno na prefiks ge i nastavak te. Die haben doch nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht. Andreas je čitao priču, a zatim je maštao. Ich habe also die Geschichte gelesen und geträumt. Maštao je o tome kako bi bilo da i on dobije takvu pomoć, i to je i glasno rekao. Und dann habe ich laut gesagt, ich möchte auch so eine Hilfe. I to je čula X. Das hat jemand gehört. U današnjoj emisiji neće biti novih gramatičkih tema. Ovaj put nećemo biti sa Andreasom u hotelu, već ćemo ga pratiti na novinarskom poslu. On, naime, piše reportažu o Aachenu. Zbog toga intervjuiše prolaznike. Zanima ga da li ljudi znaju odakle potiče ime njihovog grada i šta ono znači. Vi treba da opišete kako reaguje drugi upitani prolaznik. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Tut mir leid, ich bin fremd hier. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Ja, was denn? Was meinen Sie? Was bedeutet der Name Aachen? Aachen? Wie meinen Sie das? Ja, woher kommt der Name Aachen? Nein, das weiß ich nicht. Wissen Sie das denn? Drugi prolaznik, kome se Andreas obratio, ne zna odakle potiče ime njihovog grada. Zato pita Andreasa zna li on sam da odgovori na to pitanje. Čujte prvi razgovor još jednom. Andreas se prolaznicima obraća na sljedeći način. Izvinite, želeo bih nešto da vas pitam. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Prvi prolaznik je rekao da mu je žao, ali da nije iz Aachena. Žao mi je, ja sam ovde stranac. Tut mir leid, ich bin fremd hier. Sa sljedećim prolaznikom Andreas je postigao nešto više. Tom čoveku je bar uspeo da postavi pitanje šta znači ime Aachen. Was bedeutet der Name Aachen? Prolaznik na to pita, Aachen, kako to mislite? Aachen? Wie meinen Sie das? Andreas postavlja pitanje drugim rečima. Da, odakle potiče ime Aachen? Ja, woher kommt der Name Aachen? Prolaznik to ne zna, pa sam pita Andreasa, a znate li vi to? Wissen Sie das denn? Isto pitanje Andreas je postavio i jednoj prolaznici. Vi treba da pogodite kako je ona reagovala. Guten Tag, ich habe eine Frage. Ja, bitte? Was bedeutet der Name Aachen? Keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. Andreas opet nema sreće. Prolaznica odgovara da nema pojma. Keine Ahnung. A zatim dodaje, to me ni ne interesuje. Das interessiert mich auch nicht. Za to vreme te razgovore sluša jedan stariji bračni par. Izgleda da to dvoje ljudi nešto znaju. U razgovoru koji sledi radi se o starim Rimljanima, Röma, koji su u današnjem Aachenu živjeli u 2. veku pre naše ere. Kasnije su se tu doselili Germani, Germanen. Zatim će se spominjati izvori Quellen i voda Vasa. Probajte i vi da otkrijete šta znači ime Aachen. Darf ich Sie mal fragen? Was bedeutet der Name Aachen?
Aachen? Aachen? Ja, woher kommt der Name Aachen? Also früher waren doch die Römer hier. Stimmt. Und in Aachen hat es doch früher schon die Quellen gegeben. Genau, und das Wort für Wasser war Aqua. Dann kommt der Name Aachen von Aqua und bedeutet Wasser? Ja, Aqua war der erste Name für Aachen. Warten Sie, und später waren die Germanen hier. Und die haben Aachen den Namen Aha gegeben. Und das bedeutet auch Wasser? Ja. Verovatno ste čuli šta znači ime Aachen. To ime znači voda, jer u Aachenu je bilo, a i sada ima, puno izvora. Saslušajte još jednom pažljivo ovaj razgovor. Andreas je postavio svoje čuveno pitanje odakle potiče ime grada. Woher kommt der Name Aachen? Prolaznik zna da su ranije u Aachenu živeli Rimljani. Dakle, ranije su tu bili Rimljani. Also früher waren doch die Römer hier. Supruga ga dopunjava, a u Aachenu je i ranije bilo izvora. Und in Aachen hat es doch früher schon die Quellen gegeben. To je podstaklo njenog muža da doda kako je latinski naziv za vodu aqua. Rimljani su govorili latinski. Voda se na latinskom kaže aqua. Und das Wort für Wasser war Aqua. Sada više nije teško zaključiti. Znači ime Aachen dolazi od reči aqua i znači voda. Dann kommt der Name Aachen von Aqua und bedeutet Wasser? Naš prolaznik se setio da su u Aachenu živeli i Germani. Čekajte, kasnije su ovamo došli Germani. Warten Sie. Und später waren die Germanen hier. A njihova tadašnja reč za vodu je bila aha. Oni su gradu i dali ime Aachen. Und die haben Aachen den Namen Aha gegeben. Za kraj saslušajte još jednom 3 intervjua. Opustite se i pažljivo slušajte. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas Tut fragen. mir leid, ich bin fremd hier. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Ja, was denn? Was meinen Sie? Was bedeutet der Name Aachen? Aachen? Wie meinen Sie das? Ja, woher kommt der Name Aachen? Nein, das weiß ich nicht. Wissen Sie das denn? Andreas se zatim obratio jednoj mladoj prolaznici. Guten Tag, ich habe eine Frage. Ja, bitte? Was bedeutet der Name Aachen? Keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. Odgovor zna jedan stariji bračni par. Darf ich Sie mal fragen? Was bedeutet der Name Aachen? 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 Ja, woher kommt der Name Aachen? Also früher waren doch die Römer hier. Stimmt. Und in Aachen hat es doch früher schon die Quellen gegeben. Genau, und das Wort für Wasser war Aqua. Dann kommt der Name Aachen von Aqua und bedeutet Wasser? Ja, Aqua war der erste Name für Aachen. Warten Sie, und später waren die Germanen hier. Und die haben Aachen den Namen Aha gegeben. Und das bedeutet auch Wasser? Ja. U sljedećoj emisiji ćete saznati još više o Aachenu, gradu vode. Do tada, doviđenja. Bis dann. Auf Wiederhören.
Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.